Kublai ya pi kilindori bara kirungyang bara sinrang bakatay kinmen para jong bishop barasatye bagi para bangit bara jong diocese of Nongstoin pek unik Nongstoin jopi priang yu komo yu buram yu ya trelang baru bakam tua kam kami Duai nak benda cuma barbor. Hagacing pelik benton, mendagasi kurang dagasi try di stage umrei. Nakikam jauh di apostol. Kaya tua yang ini kasi ia nakikam jauh Kristan benton. Kirunget ikan berbor bagi apostol. Hagacing duai, hagacing gai jungkin, baragacing kedia aku. Mendagasi layo yang bisa berpemain. Bakum di Kristan benton, pi baru kilindo kirunyam, bagi para bangit jangan jalan yang Nongstoin. Troya trelang, rengkat berbisap ibe, dua yang bertajuk, syashkori ketika itu, I Muslim love you. Di Kristan benton kerasian yang Petrus, kumunangilan na pedeng juga apostol, piro lek kumjo. Bishop kum ki apostol udialam ya pi ulong nong serai jampi bad daga jialam jong mesti bakoi Bishop Wilbert ulong atia daga jinsu atia daga jingi atia daga jingma atia daga jitli hakalima jong play hangnya pertai dekat kali diocese Nongstoin barokaway jingpre ba Petrus barang percaya dibayar rungai baru. Berkidai bantuman hagaji PM jang prai Yesu baragaji makamai berayo alau kres. Pi baru aki problemnya John kanye diocese Nongstoin. Dokumen, dosyakmen, nama blame ai pi bishop makamai barang baju kaji makamai bagi kaum kita makamai. Lasdang yang hagani diocese Nongstoin hadin bon stand. The gospel of Jesus Lopan kaperkan mau ini mentagasi kuno kisenran jong Yesu daga jingkyntang daga jingdo cikermen nama kajingyap jong Yesu Henry ila kemen pa na Yesu lapaw aki belai yang mesti bakot Rempet Diocese Nongstoin kelas sakun suet bon senam habam dan bishop Henry mentagasi pan kum kisenran Yesu ni baro ing kemen man rekap gaji cung belai kan ni kecelaniam bandan biang yang nong serai yau bishop batamai rekap gani ke Diocese Nongstoin ni lawat sibon national archdiocese Jawai, banyak kiwai ke diocese ro, banyak kemen lang, bagian ke diocese Nongstoin. Do mesti berkuat, menyelam nanti, menhikai, menbatai, menpersyai, yaki baro. Do belai unyai kerpu, kerdo ayakan ni ke diocese Nongstoin. Habo kajian sai jong Petrus berkuat, unoyada jong pi. Do kemariat suci bagi rekod baru happening ini asal lam nak banta jong pi baru kamtam jong ni diocese Nongstoin kamtam apa kacialam jong Bishop Tamai Wilbert Marwein nah try 10 kilometer kelak dah blok ki kali banyak tak kan Jangan lagi om. Nasi ni sedih, apa pun deh. Boleh. Boleh.